Sinar wulan Bapak Matena Ambunten Barat Emong King Deja lampu asiat Arno Junehwi Batu Putih Seemong King Tengah Putri Sayonara Ahmad Sohadi Ambunten Barat Seemong King Deja. Baik, yuk kita lepas kelaban setong ginting sandit rang-rang. Sabidang 4 Sabidang 5 Sabidang 6 siapa ki serkeseran obi manis yang lajengan dunanan kerpekeran ati nangis hartohar jeung bojongan sang kunitika yo mas sandi terang-terang bula kerong pon tadek pada hartohar bila nangale rasa seneng waka imam mak soro masok anyono bula kerong tadek pada pon tadek pada ayo mangas sandi terang-terang ka imam orang ngagandeng arwah pun along polong bila orang eman tak ada pusengan siang malam eka kerong ma eka kerong yang sandit rang-rang ruang sape dari bereng arwah putih oh pasang di kopot mana telo pasangan itu kopot mana ayo pasang mak dari borong sampai pada jeraja janji nasaleng kabra yang to angsal tiga eman kabula imam eman kabula cumi padu kejugi padu kalau pasang itu pon acendeng iya besle iya besmacek lebur kalebun oles tantuna seneng semol jepak kalebun kerta bener saare benteng pona alung pulong yang tengok tada coco penape senengnya pona tada pada padan tengale padan tengale
laju alus tengkak kulina seeko cak sampai sono pas syuting beno santara asona Nusantara sadayana Nusantara Senit rang-rang ikut tinggal senit rang terasona Nusantara aku lo ngabang tiga sorang mak tak terus mencara. Baik, sabitak situng sinar wulan Bapak Matena ampunten ampunten Kak Dinto seemong king deje panjenengan Bapak Matrena masuk epon bagus namun langkah epon masih kurang meyakinkan karena keduan pelanggaran sepolo. Bapak Matrena perhatian lampu asiat Arnoju Nihwi Batu Putih melangkah dengan pasti masuk kalaban maksimal sehingga posisi pon aman kosong. Putri Sayunara Ahmad Suhadi Ampunten Barat melangkah dengan pasti masuk kalaban bagus posisi pon aman tak gaduhan pelanggaran. Bapak Matrena Kator Bapak Dewi Arnoju Ahmad Suhadi Kator lampu asiat tanto ka Arnoju benekak ni wisa sarengan sabitang 4 sabitang 5 sabitang 6 yuk masuk ke langkah. Aduh